nagize mariage le 3/3 2018. Ego hama le 30 novembre 2019 turabukana muri ndirimbo urukundo nyarwo hari aho abari baririmba ije yimagine mugabo umuririmbyi aririmba deception ndabikubwiye a 75% 70% bari ku yabaye amahoro y'Imana bakunzi ba Indagano TV ndasubiye kubaha ikaze n'iteka ridasanzwe gusura kubana namwe nizeye ko mumeze neza kuri uyu munsi rero nashoboye kugira ibakwe ryo kugendera umuririmbyi wo ngaho iwacu akaba aririmba indirimbo z'urukundo n'ibindi byinshi turaza kubimenya uwo nawe si uwundi ni King Plata. Antweta rero ukaba ushaka umuntu agukorera imipira sufome nk'uko cyangwa ufite anniversaire ya mariage y'imyaka yawe urashaka kuca urondera uno muntu asanzwe akora ino mipira kandi atanga imipira ya qualité myiza cyane ushaka kumurondera kuri izi nimero 75 13 51 49 75 13 51 49 akorera mu bwiza akora neza kandi imipira do qualité vraiment ndabihamya. Hama musanzwe muzi yuko kwasanze bakoresha amarezo sociaux murabona ko ari umukobwa umwigeme yitwa Evodi ishimwe Evodi akaba afise indwara y'amafyigo mu gifaransa bavuga ngo insuffisance rénale terminale niyo agwaye ni indwara y'amafyigo rero akaba ashaka ubufasha kuko murikira abavyeyi biwe baramuvuje henshi hashoboka batanze amahera menshi ashoboka ariko ino mu Burundi bamubwiye ko bidakunda ariko agiye hanze birashaka gukunda rero urashaka kundika amahera via Ecocash canke Bimikash kugira ngo ugire ico ukoze kuko umva tubayeho kugira ngo dufashanye wowe rero kurakurikirana kino kiganiro ukavuga ati nshaka gufasha uwo mwigeme afite imyaka 23 kugira ngo tumukize urashaka kundika ayo mahera yawe uburyo bwa bwose mbere n'amasengesho tukamusengera. Bimikash ni 61 34 11 35 61 34 11 65 iyo ni Bimikash. Nimba ukoresha Ecocash washaka kumurungikira kuri 79 42 91 59 79 42 91 59. Bimikash n'uwitwa Mukamusoni Josephine niryo zina. Hama Ecocash ni Ndayikeza Christella. Tumufashe Evodi amahera yawe amahera yanje arashaka kumufasha kugira ngo bashobore kumuvura uno mwigeme wacu no murundikazi wacu ko niyakira ukuboko kwawe kurimo Imana izoguheza. Amahoro King Plata. Ego amahoro isawa ego ndashimye ego bababonye ni King Plata ninde. King Plata ni umuririmbyi akongera akaba umwinyanyizi. Natangiye kuririmba mu mwaka wa 2002 ariko ninjira muri studio muri 2005 uharuye yo guhera 2005-2002 shikwa uno mwaka ucironka imyaka maze nk'umwuga wo kuririmba ariko guhinyanyura ndabimazemo hafi imyaka 7-5 gutyo. So King Plata tugiye ku mashuri primaire nize kuri Jabede, secondaire niga kuri Centre Scolaire Congolais, chanja niga kuri CMB Collège Municipal de Bwiza, champereza kuri Lycée de l'Humanité Jabe. King Plata mvukana ndumuhungu umwe avukana n'abakobwa batatu. King Plata amazina naha n'abavyeyi Nahimana Platini. King Plata ni izina ry'uburirimbyi hama Plata ni shortening ya Platini. King kusanzwe ifite impano zibiri umupira no kuririmba rero no guhinyanyura rero King nari hawe n'abagenzi mu by'umupira ko bivanye n'ingufu bivanye n'ukuntu nakina n'ishaka nabishyiramo n'ibitsindo natsinda n'ibindi aho tugiye ndi muri iyo ekipe byaragorana ko badutsinda ya
bon nuko Okay, wakina kuri iyihe post? bon tugiye gukina match igoye nakina kuri tour nyuma ariko dukinye match yoroshe isaba nyene ko Atanga ufujo cyangwa kuri 11 Okay, King Plata utubwiye yuko muvukana muri bane ukaba umuhungu umwe. Mbega wiyumva gute kuri umuhungu umwe mu bakobwa bane? Kwa kenshi hari igihe dusanga mu miryango ugasanga umuhungu yavukana n'abakobwa gusa, umuhungu asanga arafina cyane, cyangwa umukobwa avukana mu bahungu gusa ugasanga umukobwa arafina cyane. Wowe ubwite bimeze gute? Ku bakunzi bawe bashaka kumenya cyane. Bon peut-être kera niyo ndafina hamwe bon umuntu wese yabo wa mbere bakora nk'umuherezi umuntu wese afite ukwiwe ariko aho ngeze saho gufina bivanye n'ubuzima sabwa kurondera donc nta mwanya wo gutakaza ngo niko ndafina kuko nari mfite ababyeyi babiri muga umwe yaragiye asigaye mutama papa rero bivanye n'ibyo rero mba nta mwanya mfise kandi ubu ni ampresa umuhungu umwe kurondera kuko yaba bajya abakobwa batatu yaba muhira bose barabagiye nibyo birumvikana yego murumva rero ko ari serieux gose murumva ko afasha umuryango rero King Plata afayo mbe football cyane yego ndakina ukina muri equipe yiwe bon ubu twaragize equipe y'abartiste nga mu gihugu cyacu kenshi habaye match abasani n'abajournaliste ale nari mu bitaro retour narakinye twakinye kuri Saint-Gabriel twarabatsinze nige twakina n'abajournaliste kuri stade twakinye na Rukinzo kuri Saint-Augustin twako dupangana match yo gukinana n'abasenateur mugabo cyabungura icyo gihe hari hakiriho mutama muri Simemba bica rero yari yagira ikibazo bica birahagarara umva aho twari tugeze equipe yacu tatugiye ahantu turaduka rero haza muri ibintu ameze neza Okay, King Plata tugiye kwatanga kuririmba muri 2002 ariko akaja muri studio muri 2005 King Plata nawe ufite indirimbo 10 ni cyane urafite n'izindi mbwa zimaze gushingana bon kuri channel yanjye ni indirimbo 14 donc kugira nizo 14 ndazishireko nuko nabanje kugira selection no bafise indirimbo shika nk'amajana 5 cyangwa amajana 2 cyangwa 20 cyangwa 30 umaze gusohora mba ufise muri stock donc ndani mu machine ariko kugira nemere yuko indirimbo ndayisohora ndayishira habona nuko kwanza mba ndisubire niyo ndirimbo muga n'izindi bisigura ko izindi ntazemera mugabo hari igihe usanga nansi kwisohoka kubera mixage soit beat imeze nabi soit naririmbye beat ameze neza izo ziri kuri channel yanjye nizo zemewe na jewe muga n'izindi zogenda zijya kuko ndatora nkakosora nkaje nshirako wowe nyine unyanyura indirimbo zawe bon si jeje nyene hari izo nkora jewe hari n'izindi mpamagara ubundi akaza kuzikora hari n'izo shiramo amajwi nkarungika bagakora ni nk'umuntu aje ndamukorera indirimbo aje numvise ko atabishoboye ndakora ibyo nshoboye mpejeje nkampamagara ubishoboye akabikora kuko jeje nyene sinabishobora kandi birazi ukuboko kumwe kuriyaga ikwimara gusabwa gukoresha n'ukundi byanse ko gushikiraho ubabaye ubundi akaza akagufasha tugaruke mu muziki hari indirimbo wasohoye yitwa Amore watubwiye yuko ufite indirimbo nyinshi mbega iyo Amore wayisohoye ryari kuko niyo ya mbere kuri channel yawe ya YouTube yitangura iyo yasohotse ryari bon icyo novuga kwanza channel yanjye ya YouTube na yabaye créée muri 2013 aheze imyaka 8 iyo nugura channel yanjye ni kubera akazi nakora icyo gihe je nugura gusa Gmail kuyeze ndarungika mu message y'amadokima ibindi sinari bwamenye yuko ari vya YouTube narasohoye indirimbo icyo gihe abandi bakazishyira kuri YouTube yabo ku channel yabo Amore rero si ya mbere mu ndirimbo zanjye
ahubwo iri mu ndirimbo nagiye ndashyira rero maze kumenya yuko YouTube umuririmbyi ashobora kwishirira ko indirimbo ziwe yego nanaciye ntangana jewe uza ndashyira ko hama arambwira ngo hariho n'ikibazo ngo umuririmbyi ama subscribe usinzi amasaha ngo ari igihe channel yawe ishobora kuba ikwinjiriza amafaranga barambwira ibisabwa ndavuga nti reka ndabikorere mugabo wanditse King Plat haraza n'ibindi bitari kuri yuze yawe bisigura yuko bagiye barabishyira ko ntaratahura ntaramenya nyine ko nsabwa kubyishyirira ko je ari n'umuntu yandika ko King Plat ayikitse ko kazavuga ngo iyi channel ikora iyo amore rero iri mu ndirimbo yawe igira kangahe igira nyinshi mumva ko mbyibuka nawe wamubye mukobwa mwaririmbanye yagize hehe kweki watoye ujya mukobwa umenga wayishize ko muri 2000 umenga imaze inani nane pasi 2020 ujya mukobwa nari nsanzwe mfise abaririmbyi dukorana sinavuga ko sivuga ko nabise abaririmbyi dufasha twese turafashanya ko twese turabaririmbi mvuga ko dukorana bari abaririmbyi bashika nka 5 nari nafashe muri studio yanjye ubwira dufashanye gukora nawe yarimo ndavuga nti reka dukorane akaririmbo turakorana indirimbo amore tumaze gukorana nyinshi hafi 3 n'ujya mukobwa nyego imwe iri kuri channel ya studio iyindi ni amore hari n'izindi twagiye turakorana nabo nyine 5 zirasohoka baracyariko barazinyanyura neza kugira zize zimeze neza amore ifise titre itali inovuga ko ari Italiano n'igiswahili kubera iki none titre itandukanye n'amajambo n'ururimi uririmbamo heureusement que titre y'iyo ndirimbo muri refrain mi amore kimi donc twarongera akajambo kamwe kari mu ndirimbo simwe kujya ufata ngo refrain ngo ijambo riguma rigaruka muri refrain igice twe twarongera akajambo basi kamwe mu ndirimbo dusanga akaturyoheye amore urazi titre y'indirimbo hariho titre ituma umuntu ajya kurondera indirimbo fast hari umuntu ashaka kuvuga ati jewe biranyoro King Plat uriyandikira nasanze hari abaririmbyi baririmba gusa uyumuzanye text vraiment akuririmbi donc adafite ingabire yo kwandika n'abadusaba ko ingabire yo kwandika guhera 2000 gushika 2015 2005 narandika guhera mu gitondo gushika mu ijoro presque iminsi yose ukora amajambo presque iminsi yose kuko indirimbo imwe nashobora kuyandika nk'amezi 2 amezi 3 mwaka ninjiye muri studio bwa mbere bazi hari ikintu ukora rimwe gaca cyugurura imiryango yose narinjiye bwa mbere muri studio ndakora iya mbere ndayitwaye ahandi bayumvise bamwe turirimba neza turaguha izindi zibiri umva nyuma nandika jeje mugabo rero hacagira etape n'imyaka disons guhera nko muri 2017 2019 tuza gutya bica bitangura kuza birananira kwandika bivanye n'akazi bivanye n'ibintu byinshi ndimo cyangwa ngira rero systeme yo imbere yuko ushatse gukora indirimbo haca mpamagara abantu nka 2 cyangwa 3 bica ndababwira nshaka kuririmba sije umwe wese amajambo kacaba mu majambo nashobora kuyandika nkaca ndayaririmba canke nkayandika nkaca ndirimbira aho nyene muri abo rero haca n'ubu niko nkora usanga umwe aramaye melody uwundi amaye ijambo na jewe nciye nongera ko ayandi donc niko nsigaye nkora mugabo uko onye donc uhamagara bisanzwe uzi ko wasiyongarira mpamagara bonzi nzi yuko uyu anyandikiye indirimbo cyangwa mbwiye ijambo aba ari ijambo rifise fond rifise ikintu bifasha n'ari indirimbo y'urukundo ari indirimbo yo gusara ari indirimbo y'amahoro kuko burya twandika ajya amaverse
washobora kuririmba indirimbo ufate ya pari yo kwiryohera ariko igasaba amamokle rero ayo mamokle nupfa kuririmba ibyo aribyo byose aca kubwira no aha ushatse kuvuga uku tumuvuga gutya ririmba uku andikubwira uku ubundi akambwira no aho ijwi riri hasi ricuduze naje nkaca mvuga kingire gutya usanga rero indirimbo usanga rero nk'umuririmbyi aje gukora akumva indirimbo yanjye itandukanye n'indirimbo yiwe ntamenye impamvu mugabo kenshi ntibiyemera uhamagara abandi no mpamvu zinatoka rero benshi mpora ndababwira ntibaze ngo jewe ngo kugira indirimbo yangize imeze gutya ngo ni kubera nyine ndabyikorera oya genda nawe aho uba rondera umuntu abizi wemera ntiwumve isoni mubwira ati ndashya indirimbo imeze ukuntu kumusorera cyangwa tujyane muri studio ngiye kuririmba kugira bigende neza benshi narabibabiye hariyo ababitahura bakabikora n'abandi bakavuga bati ngo yawe n'amayeri none suko icyambere uriyemera ukemera n'abandi maze kwemera abandi bamaze kumenya ko bemera nawe wiyemera uremera rero ko ukorana nabo batabemera ko baba bazi ko bemera gutinya nta soni ntangi ucamufasha nk'iryo nibanga ugiye nk'abaririmbyi cyane uwo ari we wese asaza kuririmba gusa ni byinshi umuntu ashaka kwigira ku muntu cyane agasaba n'impanuro uca usanga kandi zinatotse yego Platini ndakubaze izi ndirimbo 14 donc ufise kuri channel yawe zose ni izike wowe wari bamaze kwiyandikira cyangwa harimo n'izo zindi wagira hamagara abandi bakagufasha nizo iziri kuri YouTube indirimbo nagiye gufashwa n'abandi abo nemera bakanyemera bakemera nuko ndabahamagara bakaza kumfasha kwandika indirimbo nasanze gutyo umuziki ufise ibanga rinini hari indirimbo yawe nakunze wayise akazuba genre umuntu araje titre akazuba ucumenga waririmbye mu ibintu by'izuba urumva izuba ryaserutse yatse mugabo umuntu agiye kwiyumviriza agasanga n'amajambo y'urukundo kandi presque indirimbo zawe zose Platini iz'urukundo gusa donc biri n'umukobwa genre urukundo umukobwa bikubera isi atarukundo ni atari kandi isi y'abagabo bonyine n'isi y'abagabo niyo biryoshe iyi ndirimbo rero akazuba kweli kititse akazuba kweli kijya ndirimbo wayirije kuri yanjye nujya mu giho mbega wakuje mu rya mudiho ni witwa rumba ni rumba electronique naravye abaririmbyi kenshi dufate nko ngaha muhira muhira tuzi kuraba muri Nigeria muri Tanzania mu banyamerika cyane izo nyinshi bita Afrobeat cyo ndavuga rero reka nkora akantu gatandukanye naho ngaha kandi nabikoze mvuga ati ngomba nkora umuziki w'abakuze ngomba nkora akaririmbo k'abantu bakuze ko ngiye mu mabare ngiye mu mafeti bavugije umuziki wa rumba ubona abapapa baryoherwa ariko bashyizemo Afrobeat bavuga bati ngibyo ni by'abajene rero ushaka nanje nkora akaririmbo ngeze mu Batama kinzohore mbura akanishyiriramo Batama nabo bane bavuge bati natwe turabaza kiwacu kuko aho ugiye hose si mu Batama ndashobora kuvuga ni ndatanguje Afrobeat koko zuke akishiramo kabatama nabo bacaho mutipe ya TV akaryoherwa donc nkagenda ndahavuye abo bose bakavuga ati nze cyo satisfied donc mutipe yatigeye kwisi kweki tisero akazuba akazuba ni expression ni nk'umuntu akubwira ngo ni expression navuze ati namubwiye ati ni mwiza asana donc kujya tubona akazuba ko mu gitondo kabaka bazi akazuba ko mu gitondo kugira ko ari umuti kandi nikababaza rero kujya akazuba rero ubwiza bwako ni expression yashatse gukoresha
sigura ubwiza bw'uwo mukobwa. Rero cyane mugabo indani hakaba hariho amajambo avuga ati ubwiza bwawe si iyo sura yawe, si ayo maso yawe, si ako kajwi kawe, oya. Rero burya bwiza bw'iryo zuba kurya ryaka, ubwiza bwayo bw'akajya kazuba ubonye benshi bibaza ngo bari kujya kumurika, ariko ubwiza bwayo ndibaza abagwayi bababwira ati mu gitondo byose genda hanze wicare, amarembo y'akazuba ko mu gitondo akuje ko akwinjiremo n'umuti, umva ubwiza bwayo harimo n'umuti. Rero ubwiza bw'umukobwa hariho abakurikira umukobwa bakurikira isura yiwe, hariho abakurikira umukobwa bakurikira nyine avuga bakunze uko avuga, hariho abakurikira amaguru yiwe, mugaje ndavuga nti ubwiza bwawe si ibyo byose. Ubwiza bwawe ni imyifato yawe, ukuntu wifata, ukuntu witwara, indero, ingeso nziza, uko nagiye ndamubona ingene ameze, nateye nyine mu kibano n'ahandi, ashobora kuba ari mubi mugabo ububi bwiwe wowe ukabona mubwiza, nkabona ko ububi bwiwe ni disons physiquement, mugabo usanga kumbi muri we harimo umutima mwiza, harimo itandukaniro rinini hagati yiwe n'undi muntu afise isura nziza. Kandi uko umuntu umufashe, uko umuntu mubanye nawe, uko umuntu umwitayeho, niko aguma abona yuko afise valeur, kandi nawe ubona valeur yiwe ukarimo, kandi bituma yumva yuko atari mubi kandi si mubi, nta muhigera aba mubi. Okay, none ako kazuba Jean umukobwa ariko aririmbira Platini nuwo wabona nuhari canke ivyari bikunda kutubwira ngo ni imaginaire canke waririmbye nyine umuzi w'ubufisi? Iyo ndirimbo sinayanditse jenyine, haraje wa mbere arambwira ati kinazanye ide cyakuririmba indirimbo y'abafite, arambwira ati kora rero umudiho umeze gutya, turarondera turakora tugejeje amajambo rero, amajambo ndatambuka jewe jeje nigiratambuye, uri mwiza sheri uri mwiza usa n'akazuba ko mu gitondo, ubundi aravuga umaze kuririmba gutyo bintu nuko nyine koresha rero y'amajambo urazi. Hari umuntu yandika igitabo kuri vire ye, n'undi yandika igitabo ku byo yimagina, ni n'umuririmbyi n'uko ari igihe twandika ibyo ibyatubaye ko cyane cyane umuririmbyi yamubaye ko ni deception kenshi. Umuririmbyi aririmba urukundo nyarwo, hari aho aba ariko aririmba ibyo yimagina. Mugabo umuririmbyi aririmba deception ndabikubwiye a 75% 70% kandi izo ndirimbo uca usanga ubuzima burimo Jean muraviva, kuko uzorabe akenshi kandi iyo ni uko n'ukuri turirimbye urukundo nyarwo, ni ibintu tuba twiyumviriye uko vyoba mu rukundo twaba tubaye twataye mwifuje cyangwa yego, ariko umuririmbyi aririmba deception, swati n'umuntu yabaye deception yamubwiye ati je nagize ikibazo kinini, indirimbo basi nkoze ndayirimba je nibuye histoire, canke yaba yahemukiwe n'umukunzi wiwe. Kwanza kenshi indirimbo za deception ntizandikwa ngo ugire composition, ahubwo uja muri studio ukabwira producer akamukorera beat hama amajambo ndibaza, kuko ubufise histoire yose ukeneye gusa refrain n'ukuntu byatanguye n'ukuntu byaheze no kwibutsa gusa ibyo wamukoreye nibyo. Ubundi ibintu akenshi abaririmbyi mudakunze kuvuga muganibyo, akenshi ubagije umuririmbyi ati indirimbo urumva rero nagira none waririmba urukundo rutari muri wewe, ubwa Platini nawe wakwefye ikibazo cyane, nakubajije ati wowe ufise umukunzi kwa indirimbo zawe zose n'iz'urukundo gusa, même si uhamagara abo bantu nyene mukaririmbira hamwe? Nagize mariage le 3/3 2018. Hama
le 30 novembre 2019 turabukana dia bice bisigura yuko guhera le 30 novembre 2019 ni le 15 turi le 30 le 30 avril le 30 avril 2021 mbayeho muri une relation séparée, compliquée, pas divorcée kuko kandi birebire mugabo kumbona niko nicenga niko nimerega sigaranye abagenzi twe muri abo bagenzi hazovamo uwo nabonye yuko bisijya mico mu kazuba ibice ndamubona oya niwemerewe kurongora ubundi divorce itaraza bon ndibaza ntabeshye yaba jewe yaba uwo twari turi kumwe ibintu byose ni mu mutima ibintu byose ni mu bwenge ubwanjye nshatse gukora icyo nshaka ndashobora kugira niyo kurinda kubwira sindaba ngo amategeko sindaba iki kuko amategeko ntaraba umutima wanjye amategeko ntaraba ubwenge bwanjye guhanwa ku kintu wari ushaka mu ukagishika ko bakaguhana baba bakurengera ukavuga neza nabivuyemo nabishaka kandi nabivuyemo ndabizi kuko sinabishatse kandi sinabishaka yuko mbandanya muri ibyo bintu ahubwo nimba muza amategeko kandi amategeko ananiranye canke yanse baca baragutuma babyoroshye mu gihe rero ayo mategeko utarayashikira cyangwa atarakorwa ntibyemerewe baba simba byemerewe mu gitabo cya leta ariko bishitse abishaka cyangwa ntashaka kubijyamo sinibaza yuko hoza ikintu kibimbuza uko n'ukuri kwanjye nakubwiye naho ndazi ko amategeko ahari n'uwo nyene mwagiranye mariage 2018 arashaka kubikubuza ntacyo mbwa ntiyobuze umutima wanje kandi umutima wawe ntashaka kuwufata hama polisi na mugabo birashobora gukunda ko musubirana ko n'izi ndirimbo mukunda kuririmba murashaka hari igihe mushiramo ngo ma chance ya nyuma cyangwa ndaguhaye chance ya nyuma muri izo ndirimbo za bimwe na izo ni za kera izo ndirimbo ni za kera bidebiko ubu nizo kuririmba ndagusavye umbabarire nini izo ni indirimbo za kera cyane cyane ngo toka ngo wowe muri gihe wagize ibintu yaza ko izo ni titre indirimbo za kera cyane umuririmba indirimbo za kikubwa oya ubu gusa njye numva indirimbo zitandukanye uranwegeje vrema none Platini sinshaka kwinjira ibyina cyane biri muri vie privée yawe mugabo le fait que niba wagize mariage 2018 ko jye nanje ndikwa nk'amafoto nayabonye umva ko umwamaze umwaka umwe none hafi de donc avant que tu dises mariage toi muca mugira muraregiraniza none ibaze umuntu mwari mwamaze kubana donc mwari musaze muzinanye hama muca muja mu mategeko ni ukuvuga ngo warize kuja mu mategeko mumaze kwemeranya yuko bigenda neza kandi mumaze kubana none iki cyo tuba cyabacanishijemo ana igari plafond abari hanze bako bararenga ariye ukumva amajwi muga ntibamenya abari inyuma sawa yego bisigura yuko twe turinganye twe tuzi ibinga uri hanze ntazi ibyo turimo bisigura ko inzu inyegeza byinshi kandi mu rugo hari amabanga menshi ntubona abantu bamaranye imyaka 10-20 abo uzozuba kugira saluti kuko umwe aba yamaze kwihanganira ubundi kandi aba amaze kumumenyera n'ubundi buryo swati bashwana barazinanye barumvikanye swati barashwana mbwa bakamenya ukuntu babiheza
hariho n'abandi rero bishika hariho n'abubaka lundi vendredi bigahera yego niyo samedi nyene kabana hariho abakobwa canke abahungu hariho abagabo canke abagore banyegeza ingeso zimwe zimwe bakiri babo canke bataraja harya byamara gushika byamara kuba camira amababa canke amahera bibaho yego cyane nimba uzi ko rero bibaho ntuvuge ngo ndakubabarire ntiwinjira en profondeur ukwa nashatse gusigurira gutyo kugira ibitahure si bishasha kandi nukuri kuri mwisi nukuri kwisi nukuri kubuzima gusa nuko satani mu buriya ayo nta satani ari ngaho nta satani ari afite bora ikimana ifatanirije umugani w'abajya baririmbye ntawe ushobora kubitandukana rero satani nawe ni umwasi w'urugo umugabo arashemera hagati koko satani ari umwasi w'urugo ivyo ndavyemera ariko muri uwo mwanya satani n'imana byose baba bari yakote baba barindiriye kwanza mwebwe mudeside kugira umwe wese aca atwara uwiwe yego cyane ahigiye muca musanga mugiye donc umwe niwe wabatwaye mwese ntabyo rero usanga umugore n'umugabo baravaye umugabo acaja mu buhungu umugore acaja mu nda w'umuhungu nk'uko umugore n'umugabo bavana umugabo agakizwa cyangwa umugore agakizwa umugabo akaja mu bindi cyangwa umugore akaja mu bindi none rero cumenya inzira ucamo jewe icyo nafashe ubwanje bon hariyo ahantu uca canke hariho ibintu ucamo bikakwigisha uburyo tokwifuza no kubisubiramo ahubwo ugahiga ibindi byotuma ubaho uko waba wifuza je nazanye umugore nzi yuko ngiye kubaho ubuzima bwiza ngiye kuba responsable ngiye gupanga rero ibintu byanje neza cyasanga ni kontere y'ivyo jewe n'abandi numva ko abagore bafuma sibiri mugo usanga uwugufuhiye façon ariko apfuhamo siyo cyangwa ugasanga ivyo uriko urapanga bigenda ukuntu usanga uwo mwari kumwe bari bizeye yuko mugiye uko babita bafasha usanga siko abibona genda umuririmbyi bavuga ngo abaririmbyi ntibubaka ariko gute abaririmbyi batubaka ukemera gufata umuntu ukamutwara kuko mwene mukandika mukugira gute donc aho baba bayiseriye nimba rero baba bayiseriye bica bisaba n'uburyo weretse ubusengero bwawe yuko nawe asabwa gukora asabwa gukurikiza inyigisho twahabwo ubwihajya barabigisha hafi nk'aya w'ismen rero mutabikurikiranye utabyumvise neza usanga mugiye mu rugo mwijije ibintu byose bica bisanzwe bica byononekara gusumba uko mwaba mukundana kiwabo nawe ukiri iwanyu mugabo ndakubwire ati biragoye ko umuririmbyi atari w'Imana nyine avuga ati uyu muntu ndamushize kugira ngo agufashe uzi igituma bigoye kubafana nk'umuririmbyi gafatira ko ajya amaklika musohora imagine tujya dustomi ukadufata ukagira iki ugasanga umugore wawe ntakeya umuha canke bijya gukora ko hariya muri kliki gito ko ari klipe ugasanga nta n'umwanya uri kuramo umugore wawe akenshi rero inzomye nane klipe bazikora iminsi none naho yaba rimwe ubwo ugasanga utudukobwa mu mwandikanya cyangwa ugakwigana jewe icyo nzi gusa umuririmbyi agiye gukora klipe hari igihe bamuzanira n'umukobwa atazi yaje nyine barishe amafaranga akabikora klipe igahera akagenda atana kontakte zagize aho rero ça dépend umwe wese n'ukuntu yimereye umwe wese n'ubushake bwiwe Jena ko sinzi madama wangira yoba yaragiye twabiragoye na umenga cyangwa okay uheruka haciye imisi 3 usohoye indirimbo yawe ya Metanda ya Metanda rero nibagize ko muba mwanditse nabi cyane ya Metanda ni iki muravuze ati abantu nibaza ko bibagiye ya Metenda ya Metanda ni iki ya Metanda ni Kiswahili Metanda donc byabaye byinshi
ivyiyumviro byabaye byinshi. Yametanda rero ni Kiswahili. Ntabyo nayo. Mawazo yametanda. Mawazo ya Platini yamekuwa mengi. Kuna waza nini sasa? Niba wayumvise bien ukabuza Igiswahili ndumva ko yicisha n'uke pole. Ndakizi. Biyumvise cyumenya cyane. Oya utarayumva rero ariko aradukurikirana. Yametanda ni nko kuba ufise umukunzi ukibona arahindutse nyine gitumuka. Ntagitwenga, ntagikurisha neza. Rero hakumubaza mbere yo kumubaza ukabanza kwanza kubyibaza wewe wenyine nakoze. Kimvi kumubwira bikanga so tukashibikoresha par telefone par message nibaze ko ndikunda kuvuga mugabo je byandenze nyine mbwira nakoze iki byagenze gute genda menyereye ndakuvugishije ngize ko bigenda neza tuyaga neza bisika tugira gute dukina turyohe kandi cyane bimeze gute wabaye iki habaye iki ije byandenze mu gitwe mbwira qu'est-ce va pas. Wow, numva irimo amajambo meza cyane. Antre rero urashaka kuja kuri channel yiwe ukagira views ukagira na commentaire nimba ufite ibibazo byinshi cyangwa ibyumviro byinshi bikaba nabyo nakunaniye kubwira uwo muntu igi mitwe ya Platini iguhaye indirimbo yitwa Yametanda iri ku rubuga rwiwe urashaka kugenda ukanayikinga maze ukanapakaza n'umugenzi wawe. Akandi karirimbo ndabatuye shaka Platini je nakunze akazuba iyi ndirimbo mbere ya test Antreta ishaka gusa n'ujya mu gihe wa Mr Champagne ni style zimwe yego Marcelina iyi Marcelina ni sound brand bon wanje yari imaze hafi umwaka kuri YouTube no yarasohoze iri muri stock kugira rero ndayisohore no kuko nabonye yuko ari ngombwa kwisohoka kandi yarakosowe kirakwiza condition mu matwi yanje mu matwi n'aba DJ n'abandi kuko dusohora indirimbo turayitwara ahantu bakayipima bakumviriza ni sawa ngana akarere nakavuga ntacyo batwaye. Ego vema na ndio ndirimbo narayikunze vema ni nziza muraja rero kuri channel yiwe ya King Plata niko yitwa hama mulayikinge inye turaza kubaha musiki kiganiro cyacu turaza kubaha link Yametanda muyumvirize kuko nayo nyene imeze neza. Ego Platini bene sikibazo kera donc turatangwa kuja muri studio 2005 dufate 2004 2003 2002 utaramenyekana tumenye nka King Plata wari gusa muri football ngabo utebye tukuzi ni igiki wakunda gukora wara ico kintu gikunda mugabo ubonye ko umaze kumenyekana turakuzi barakuzi kwavati yo iki ndazwi iki nyine vraiment national mugabo kumva donc kwera kumenyekana kwawe ico kintu kirakublotse Jean kugikora nakunda gutwenza abantu nyene gusa n'ubu birashika nkagenda ahantu bakambwira ngo wewe aho niho ukina comedy mbwa ndavye ivyo maze guhitamo mvuga ati mvanzira comedy ahubwo hari igihe byoshika usanga rero bibaye kumwe ndagenda ahantu nyine je nkabona ndiko ndavuga nyine bisanzwe ndiko ndayaga n'abantu mugabo rero kubera akantu k'ubufarse kamaze kunyinjiramo kanyinjiyemo kuva kera ko je muhira yaba papa yaba mama ko twaba muhira ni gake wasanga tutariko turatwenga ni gake wasanga tuko turayaga ibintu biri ama impossible rero ndaje none gute no gira comedy mugiye bizwi ko nduguririmbyi kandi akunzwe kandi azwi
yiyubashe inzu hama bakaza kumva mu gatanga asigaye yiraba urumva ko iyo komedi ntayo ukora kandi warayikunda kuko no ku ishure hageze umwanya wo kuririmba hageze umwanya wanje wo kuririmba muri primaire bose baca babura kuko nyuma yo guhora nka imini baca batwenga nka desure none aho waba waririmbye canke hari akantu waba wakoze gusa kutwenga hari akantu mba nakoze nkaca ndirimba nyene utuntu nyene tu byari ibintu biri melodique mugabo wumvise amamelodi wumvise ko nararirimba amemta nkavuza nta piano yari ihari nta gitari cyari gihari mugabo warumva son ukumva nijwi mugabo si ku mwanya umwe byagenda bitandukanye nikihe kintu bigeze gukora kuva mu bwana bwawe canke umunyaba unyuzwi canke utaramenyekana wakora bafata ikintu naco rusakaye kuko kirasarisha nikihe uba warakoze nka creative iki kintu kwenda cimutse pipaye naco nasubira natudasaba gukora icyo nakoze ntasubira gukora n'ubundi nagikoze kubera n'umwana nyine muri 6e za muri 99 niho bakunda kujya ibiharuro byarananira ku ishuri cyane rero hageze umwanya wa collection icyo gihe calcul usanga iri sur 4 usanga je nakubise nka 10 15 bacha dukubitwa rero icyo nakoze igihe kimwe cyamfata hari ibibuto binuka cyane bikunze by'igiti uwo munsi rero ndavuga no munsi nitwiga nifata nk'ibibuto nka 10 babirondagura mu ishuri muri 4 points mu kabati kwigisha muri tiwari uwo munsi twamaze umunsi wose tutiga bakoropa bagira gutama ku munota wa nyuma cyandisobanura ndavuga nti ibyo nabigize kubera mwari maze iminsi mudukubita sinashatse ko no munsi ubibwira umu professor cyane abigisha bose bari ngaho cyane ni je nabigize kana nabigize ndabishaka umva je nirega kubugana hakoze ubwana hakoze ibyiyumviro sinzi aho byavuye wacukubitwa donc inkoni zisura baratwenze cyane rwose cyabanyaka ibitabo by'ishuri bya kiseme bya kirundi bya france cyarambwira ngo turarisika no kugufuta yo muri liste bazokora concours cyane umuvyeyi mune muhera no bisigura gute nagize iki kw'ishuri nabamaze gusaba bamwe kw'ishuri baraza nyine barabasigura cyose ikigo ngenda se ikigo mwize mugabo urumva papa wanigeza kugushura oya maze kwirega bataranaje bari babuze n'umabikoze bari bakumva nabivuze hasigaye nka 30 secondes batubwira ko tutamumenye mutaye barasinze navuga ngo yani byo genda kureka mbo umustar nyine kandi acumenyekana imagine yo mukabati vema biro bazire bivuze amahoro no mpamvu nakubwiye ati ikintu ntashobora gukora ni ikigera kugiye kuba kugira komedi cyangwa kuko ari ibintu nagiye mbamo ndabikubwiye ntitwovaga ahubwo twenga cyane basanga turahinduye mugabo umuntu akuravye kandi umenga ntutwenza Jean omega uri calme mengo vuga amajambo make epoka je uko nenda kuziga siko nabisanze bon niko bimeze niko nimereye birananira gushwana birananira gukankama birananira gutera induru ariko hari igihe bishika nyine abikora iyo ishaveni iki cyambere kikuza cyane yagise gukora cyamenye ibintu byose biramaze kugushika cyane byaragushikiye urabimena gusa biruka gushavura kera cyane hahise n'umwaka
Okay, ndagushimiye cyane. Ni iki kibazo wumva ntakubajije kandi nari Polisi ko nagejeje. Okay, tubibutsa rero ko mujya kuri channel yiwe Think Data mukagira ama views n'amakommentaire. Vraiment aririmba neza. Turirimbire akazuba. Jewe niyo maraya en fait. Niyo maraya indirimbo iraryoshe mucyo mwumva iraryoshe byo maza kuvuga kuryoshe. Nyemerera mubera damu mbere Eva Karizo yacu ntanzo kizobamo Mubere papa ngaho mbere mama Mwana wa mama Kana ka mama Nyibagize umubabaro Nkanda kanda amashoro Nagiye mpaga n'aba ex Nagiye mpaga n'aba ex Uri mwiza sheri uri mwiza Usa n'akazuba ko mu gitondo Usa n'akazuba ko mu gitondo Ubwiza bwawe si isura Ubwiza bwawe si amaguru Oya ubwiza bwawe si ako kajwi kawe Ubwiza bwawe si ayo maso yawe Ubwiza bwawe ni inyifato yawe Ubwiza bwawe niyo ndero yawe Ukamfata ukandera nk'umwana muto. Yes. Murumva ko afise ijwi ryiza cyane ngira ngo ndabagusa afise ijwi ryiza cyane mwabyumvise nukuri tubwire mumusapotinge mugira amavuzi menshi mutashaje yego uryoherwe nawe aryoherwe kuko abantu turakeneranira kandi abaririmbyi bacu nk'ubu unye dufate wowe utazi kuresha wumvise indirimbo y'akazuba naho ugenda nkaho ukamwandikira text ugasanga umukobwa wawe iyo ndirimbo yagiye ifata ntayansi bati wow kuva ajya n'umutipe ari romantique kumbe bagize ko telefone King Gat abakobwa n'abadamu barahiriwe umva ko tuma turibinga kenshi turabona dasanzwe okay. Bon, King Plata, émission yacu bwa turangize nama question kubaza atavena teguye genre atavena ndize ikitse kubaza yo kwishura ruvuga yego ruvuga oya mugira umutwe kuca mugira no kandi ugitika donc meza kubaza nawe ukaba wanishura ugateba mba namutsinze tuvuze yego nzoza kwa namutsinze Tuvuga na 5 secondes ou 3 secondes. Oh yeah, iyo kiza gufata 5 minutes. Okay. Turatangu. Tuvuze yego kandi dutangu. Okay, turatangu. King Plata n'umuririmbyi. Akaba kandi ari producer. Arahinyanyura. Mbere cyo kuhinyanyura wagiye mujyari wabimenye gute kufisiyo ngabere n'umuntu. Haize imyaka 5. Imyaka 5. Hinyanyura. Hinyanyura nk'akazi ko kugenda. Izo nene wabimenye gute kufisiyo ngabere? Nuko nabanje kubyiga kandi nabanye n'abantu bakora ikintu bisaba yuko ndabimenya kuko nta kandi kazi nabona ko nshobora gukora tuvuga ati reka nige ibi ishoboye ndi umuririmbyi byo byiza mbaye mu buhinzi kandi byo mufasha kuko nasanze birimo n'agafu niko kazi usanzwe ukora niko kazi sanze kandi ukorera studio yawe yihe studio yanjye mu nyakabine ya mbere kujya gatanu mu bicumbi numero 12 numero 12 niho usanzwe ukorera niho usanzwe nkorera ngo kugira gutya desha uranagize na gutya siniko nabikora kije fata na musinze n'ubu ndiko ndagira wagize gutya wagize sade tumuyinyanyuzi ndabeshe byo wamujije byose nta kimwe nakora nibi inye nabikubuje umutwe niko ndikugira kuri cyane ko ngibuku niko ndagira kije fata na nabitsinda Nuranzinda. Nubire naguze ko wagize ngo yego. Nuranzinda. Naguze King Plata. Nuranzinda. Ngira indirimbo akazuba kuririmbira mu mix of sex banga. Aba ex. Numvise washitemo aba ex banje. Nashatse
kudedia abantu mu masystem bajya navuze ni bashiki banje bajya ni dedication bagucunge none nta mwezi nzovuga ko afise umu ex ndibaza umunsi nzopresenta famille yanjye umugore abana cyo kuvuga ati nyuma y'uyu hariho uyu n'uyu n'aba ex izo nzopresenta rya Imana urazi ko ibyayo kandi Imana ikintu cyose ni ku mwanya wacu si vuba nk'uko tuba kera ariko icyo nakubwira gusa ndafite umwana afite imyaka 7 yiga muri Afurika y'Epfo ego wari wananiye basha nabo bati none mana kweka tavuga nta numwe aratsinda muri ijoro oh nana 5 minutes antwenga tumaze nka 2 minutes mata 3 minutes oh kimusa kwa ivuze rero nagutsinze King Plat acha taumana wawe n'umuko okay okay ndagushimiye cyane King Plat merci beaucoup twabanye neza cyane ndabashimiye namwe rero mwabanye natwe jewe na King Plat n'umukameraman wanje yavuze ngo yitwa umutaboneka nyene kuko naboneka rero twabanye neza nizere ko mwashoboye kwidagadura mwamenye ko King Plat warusabye uzi ko aririmba gusa mbwa wamenye ko ari umuproducer wamenye ko yari n'umucomedian iyo gabiye mubonye ko ayifise kuko yanantwengeje wowe rero utaragira subscribe kuri channel yacu ugire subscribe upartage udufashije ukagira subscribe ukapartaja uzodufashije uzoduteye inkungu umugani w'abaraho uzodusupportinze rero support yawe turakeneye cyane ukaba rero ushaka gusupportinga King Plat nawe urashaka kuja kuri channel yiwe ukandika ko King Plat ucubona indirimbo ziwe franchement aririmba neza mwana mwumvise mukazuba igihe kari kuramuka koko aririmba neza tumusupportinge views ziduge upartage urashobora no kugira soneri y'indirimbo yawe urashobora no kurungikira umukunzi wawe nimba umuhungu ukarungikira umukobwa nimba umukobwa ukarungikira umuhungu kugira ngo ibafashe nimba mwabuze sije mukaca mwinjira muri iyo sije mukabiyagako rero nizere rero ko mwabanye natwe neza kandi mwidagaduye naho gutaha bye bye merci unyibagize mapendo unyibagize Sylvie Wowo